Sini khajukcha narawai rok phaijak borokno borom tai sinimong rimane besingte tini o molinde porma mokmo knockout football tournament ni final match no changsai rijak nai aban bagai pujago kobok nai molinde porma mokmo knockout football tournament ni president sar Sukaidev Burma tai sana koine nini sinimong rui renang bagai tai bono Risha rimane besingtai borom ya fanai o jara sini volunteer no jara rajago aban kaiba sini Molinde Burma mokmo noga football tournament ni secretary sar Sanjay Dev Burma bono ba koinai nin asuk thoi asuk tane bagai aban kaiba assistant secretary sar Sanjay Dev Burma bono ba koinai nin asuk thoi asuk tane bagai Tahu borom ya falai Risha kan mana besingte sini oh Molinde Burma mokmo knockout football tournament ni secretary sar Sanjay Dev Burma amane kariba sini assistant secretary sar Sanjay Dev Burma no sini mongte borom mana besingte bola khaka ham ya fari tongo sini volunteer aban kali tongo sini boram gana nogre opera ekaba honorable chief guest executive member TTAIBC sa Royal Dev Burma koine sani chilimong tai Risha ya faram bisimbe tinini o Molinde Burma mokmo noga football tournament ni hakam ya faru Awan kari tongo sini Lepung Adi Block ni DSC Chairman sar Ronade Dev Burma sana koinai nini sinimong tai Risha ya farman bisimte khakam ya saktane bagai awan kari tongo sini SDPO Mohanpur Subdivision Bijoy Sen sarke অনুরোধ করব আপনার পরিচয় এবং রিসা বরণ করে নেওয়ার জন্য Sini SDPO sar Bijoy Sen Risha ya fawan besinte sing bona khakam ya fari tongo abane karibo tongo sini obishor ADC village ni chairman sar Sukumar Dev Burma sana koinai nini sinimong tai Risha ya fawan besinte sini khakam ya sakane bagai sunjoto ya fakharwe tongaya abane karibo tongo sini sar Rajan Dev Burma je Molinde Burma ni bini dada koto sana ba koinai nini sinimong tai Risha ya sakmane besingte tinini o thumong no khakam ba ke ya sagai nana ne bagai Sanjoto je jaga to ngara na pal salai nai sini o Molinde Burma na seng khum ya phare tai kisi cha seng siring ke tonglai nai sini boram rang nograi tai honorable chief ke sona koi nai joto pal baksa ke tinini o Molinde Burma bini mang yakaba bini mang thonga seng Sengjoto sini nograi rang koi nai sini Molinde Burma no khumya phare seng kisi cha siring ke tonglai bagai debak no koi nai joto pal basanan bagai ayang joto asuk tonglai no koi nai joto pal basanan bagai sini nograi rang koi nai khumya pharna ne bagai Sengjoto sing ke tonglai nai
lainnya dia bermana semuanya kelalaian 5 second. Ready 1 2 3. Pakai sini jara pakai. Sini kom ya panai sini executive member TTAA di sini Sir Ronaldo Burma. Dunia Gloria panai Sir DC Chairman Sir Ronaldo Burma. Abang ya Gloria panai sini left sorry sini Observation Addition Village Chairman Sir Sukumar Dev Burma. Dunia Gloria jatuh mana kisah ya forman ya Gloria jauh persepal kayak asuk lainnya. Sini kum ya fabang orang apa kya? Bebak mana kau ni orang ni atuk saya asuk mana bagai. Tabung sini thumong cengser jak nai. Orang kau ni joto asuk ini ni on aja dok thumong no nanya ni bagai. Sini joto honorable chief guest ya kaba. Sini joto thakran player coba kawak nai, barang ni thumong tawa macam saya jak nai, awam bagian dana kawak nai, on cara kaham yang jak ni bagi. Joto player coba kawak nai, cara na besim ti norok, cara na masih ni teman bagi, cara na ya jak ni bagi. Tawa macam saya jak sini tini ni off final match semua. Jatuh ke Thanchoy FC versus quarter final team. Senok zakha sini o Molin Burma Mokuma Nogao football tournament ni thumani chalo. Kebama hakal ni borok yakaba bomong ganang borok final pekya. Aban bisingo tungo ko boro album ni actor Rocky Mora Singh bobo salkije sekango thumongo phaisok pekya. Aban kariba tungo Sar Subodh Burma PI bobo salkije sekang o thumong rongno naitheng pekya. Abang karibo TTAIDC ni EM Sir Ravindra Dev Burma bobo uram final pekya. Abang karibo tongo sini Sir Executive Member Sir Ronaldo Burma bobo uram phai o thumono belek nai phayo. Abang bagai borok no bebak no sini committee ninge khaka hamta hamjak maya poro. Asangsa sudah mana bisintai o thumono safre tongwan bagai borok no hambaya poro. Yapong Thanchoy FC nengai se program bodolok ni mangka Joyful Dalong jersey number 99, Badal Dev Burma jersey number 80,
Bhutto Deborma, jersey number 1. Orsit Deborma, captain, jersey number 3. Amosa Van Rualta, jersey number 17. Joel Ralte, jersey number 77. James Lal Ruetia, jersey number 15. Stephen Dalong, jersey number 19. Francis Banlal Dika, jersey number 7. Zabadia Dalong, jersey number 5. Juma Baltiania, jersey number 10. Peter Place, jersey number 11. Tambi Chris Jentom, jersey number 9. Ruata Dalong, jersey number 33. Bikram Jamatia, jersey number 29. Cina ayang lama serai sakit renan bagai kobok nai. Jota malkung ayang lama haksal ke paman bagai. Sini ambulans sok parangan ango. Awan bagai norno kobok nai. Ayang lama main gate serai sakit paman bagai. Quarter final players team list maya ko norno kobok nai. Dakte ke nong ni player list ke final ni bagai. Oh jaga akak salah kelayo. Pula jam samani chalo bela ke samang bakai semua risabai tong thuri kelangka. Bong kata ke buya bela ke na sini hastani bora manjak sini jak. Bong ka Manoranjan Deborma. Baba paisa pajak ini ni or chalo. Bora ka kaham tay hanjak maya paro. Asetse bini cara kaham cuma ramai bagai. List quarter final lagi se tabak pa namanya ko mangla kobok nai jalan bisengo dakte ke final final ni bagai marno kobok nai nongne tenggerang botok ke final bagai jara terek thangtongo tinin saatan siwa final race awan bagai managi thangke belakena jingkal phano salpong sini pohotong sini cenglaina tinin ono mata pakai para tisana ni bagi. Awak dari bahan sini, belakang resap turun mau fighting mau, boko kami mora sinte mana ke forma, borobo beda sini mau panas mau para tisana ni bagi, borok tong ni bayar chip sana ni bagi, tong dusun ni bayar chibi tona ni bagi, borok kobak jak ini ni all shalom. Jadi no final match buat sampai bagai normal kobak macam resah mengambil simptisnya. Tong-tong ini bagai